Ngemva yokuthi sekalunywe indlebe emaphoyisa aseshelenye indlu ngelisomfo eDelmas atakula Bantfu labasihlanu baseBangladesh labasemkhathini kweminyaka lenge-2037. La Bantfu kuthiwe bangeniswe kuleli ngalokungekho emthethweni bachamuka eMozambique bahlala kulendzawo lebathunjelwe kuyo emalanga la-17. Emaphoyisa abophe basola labane. Preliminary investigations has revealed that suspects demanded ransom from the families of the victims. During the raid, police also recovered 3 homemade firearms. The suspects, whose ages range between 36 and 59 years old, will appear before the Delmas Magistrate Court on charges of kidnapping, human trafficking, and unlawful possession of firearms. The National Commissioner has welcomed this achievement and praised the teams involved, highlighting that more interventions have been put in place to overcome this sudden scourge of kidnappings. Ngalesine lowengcile embombela kwatakulwa takhamuti tasePakistan letimbili nato tangeniswa kuleli ngalokungekho emthethweni tichamuka eMozambique. Umndeni wamunye waletakhamuti lebetithunjiwe wakhokhela labathumbi imali ukuthi akhululwe kanti umsola noma basolwa kulolu dzaba bagcwele tiganga.